L-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li għadda waslet biex għall-ewwel darba fl-istorja in-nisa rnexxilhom jiksbu 12 siġġu parlamentari. Xejra importanti fil-kandidati eletti kienet dik taż-żieda fin-nisa eletti. Il-bidu tat-tiġrija kienet ikkaratterizzata minn żieda sostanzjali fil-kandidati nisa, total ta' 46 mara. Mal-ewwel eletti 10 nisa, nej minnhom Mirjam Dalli għall-Partit Laburista u Rebecca Borch għall-Partit Nazzjonalista telgħu miż-żewġ distretti. Fl-elezzjoni tas-Sibt ġew eletti wkoll Alison Ġdera Faċivelli, Rosjan Kotanjar, Ġulja Farrugia u Alicia Buġija Sajnt għall-Partit Laburista. Grazzella Gallia, Punomi Sudbonnici u Yves Borg Bonello telgħu fisem il-Partit Nazzjonalista. Eletta wkoll Ġenisa Meleket Kuti, eletta permezz tar-ripeskaġġ. Fil-jiem li ġejjin dan l-att ta' deputati nisa mistenni jiżdied permezz tal-mekkaniżmu tal-ġeneru. Intant fl-elezzjoni tas-Sibt 13 il-kandidat ġie elett minn żewġ distretti. Ewlenin fosthom il-Prim Ministru Robert Abela mit-tieni u l-5 distrett u l-Kap Nazzjonalista Alex Borch mit-12 u 13 il-distrett. Chris Fern, Ian Borch, Clyde Caruana, Michael Falzon, Clifton Grima u Mirjam Dalli ġew eletti fuq żewġ distretti fisem il-Partit Laburista. Stephen Spiteri, Adrian Dalija, Mark Anthony Samut, Rebecca Borch u anke Conrad Borch Manxe eletti miż-żewġ distretti fisem il-Partit Nazzjonalista. 16 deputat li ħarġu mix-xena politika fil-leġislatura li għaddiet u t-tewetri għal min u ċuħ ġodda. John Greco, Nigel Vella għal-Partit Laburista u Alex Perici Calaxone, Frank Anthony Tamone, Beppe Gallia, Julian Borch, Michael Piccinino u Conrad Borch Manxe għal-Partit Nazzjonalista.